AKIRANG'ONDU irakwa nende ward na location Chibu location nende na tarite madina yara ukulukira kweria kwatha nterire kinya chithirite nende yekarankatiti na thirikari kenda kwa division na witanwa kwa location yeleno endi miaka yonthe nende otiatungiria boikono kwatila amona bona rombete atungiria amona mubunge wa Wagembe Central Dan Keliotira ibakoreta machibo kendo tetheria kiri otungiria AKIRANG'ONDU. AKIRANG'ONDU location ila ndomere ni want na ni division. Ogu ikonaniria ati Joshua Kaberia ora ni Chibu wa AKIRANG'ONDU na ithagirwo na kibarua akinene kuthiuruka akiri location enu yake na aragutariria ati kinya wethirwo ni agitangirwo na utwikithio division na kinya location chiri cha rutwa aruti ngui batandikwa na ikio ononto aithagirwo akithiuruka kinya thaino irengitange ogu Nija kaseterwe division lakini tutona personnel osiba kulitangwe lakini tuina ACC wetu wa AKIRANG'ONDU lakini ateja officially alafu tuina location yiri tuina Masongolo location na Kagalo location na Iranga Setend alafu tuina sub location ithanthatu tuina ithatu Kagalo na ithatu Masongolo na bitu tena bio bikatute thirikari tatwandikira antoba kulitangwe kuntuku gitariria ati kirigeria riake nagerete kinya kwaria na DCC nikenda batigira bakwandikirwa aruti ngugi bare ndiyo kuretwa na kinya Chibu bandikwa abange na kinya subsibo no ende mwanka athaino ontobo botojura na ara kuromba kinya mujumbe urare kwende Dan Kele athingatire gutigira aruti ngugi bo bakwandikwa nikenda batethaniria kiri kwatha location enu enene na AKIRANG'ONDU ira kwatha kurapo ngikuanza kwa division kachiringanira wa location yire ithatu ikauma division lakini by AKIRANG'ONDU by itself ira woni kwa Chibu ni division nene ndaya na itwarete kinya na DCC ura waitire itwarete na akandika barua ya Nairobi ati kinya na ngo ngikwa thako tira eyanwa mbesa cia kwandika antu AKIRANG'ONDU andikirwe bayo ire mbere ewe first priority no to nene kucinda ire ingi cionthe withe ndakorombo tukumire to andikirwe to ba AKIRANG'ONDU be kenda kinya ngui ya itia na ngui ya karibu kiria wananchi no tuitwa kilirwe na yanga setend na DBT only personnel ibo to ta andikirwa kuma AKIRANG'ONDU Gembe Central Betan Class Chabare.